Rêheval berîvanan, arînan, nazêyan, nûjiyanan, nûjîna, hêlîna, nêrgiza û Mamê Êzîdxanê, Mam Zekî, Mam Beşîr, Rêhevalê Saîd, Hevalê İsa Dijwar û tevahî şehîdê ku ji bona parastina rûmeta mirovahiyê û rizgarkirina dîsa jinên Êzîdxan ê ku ketin destê çetê Daişê û şehîd ketin, di şexsê van hevala de tevahî şehîdên fermanê û şehîdê tevgera azadiyê bi rêzdarî, bi hurmet, bi minnet bibîrtînim. Ê ku fermana rizgarkirina Şengalê û gelê Şengalê ji bona xwe weke rûmet girte dest û got kî rojekê ez derkevim ez ê tola jinên êzîdî rakim û her tim xwe weke xizmetkarekî xeta azadiya jinê dît ku niha dibin tecrîteke girankirî de ye. Bi vê münasebetê rêber Apo berxwedana İmralî silav dikim. Hêzekî desthilatdar tu teknîkekî ku hatiye îcadkirin ji vîna jina azad mestir nîne. Ji lêgera azadiyê mestir nîne, rûmettir nîne. Ji hestê dayîka te hêz nikane li pêşiya wî astengiya ava bike. Îro ev sekna we, ev kongra ku windar dixin nîşana vê ye. Li hemberî hemî cûrên êrîşan 8 sala bênavber bi destê çetê Daişê û serçeteyê Daişê Recep Tayyip Erdogan û hemî rejima faşîst a ku pêre tev digere û hêzê xıyanetkar ê di herêmê de ê ku bûne sebebê vê qirkirinê xıyaneta pedekê û hêzê derdor ê ji bo bercewendiyê xwe bûne yek 8 sala dixwazin Şengalê careke din vegerînin berî fermanê sisê heyva 8 2014. Ê ku nehîşt Şengal careke din têkeve destê xayîna û rixmê ku va 2 sala bêhnavber peymana nehê cotmehê a muamereke nû ku de li ser civaka me pêş xistin bi pêşengtiya we berxwedê nera, bi pêşengtiya ciwanên Êzîdxanê, jinên ciwanê Êzîdxanê, dayîkên bi rûmet we bûne astengeke mezin li hemberî vê hevpeymanê. Ev tekoşîneke bi rûmet e. Di şexsê we de mevaya careke din dît kî eger jina biryar dabe û ketibe rêya azadiyê te hêz nikane wî ji vê rêyê derxîne. Di vê 8 salî de xebatên gelekî pîroz û bi nirx di pêşengtiya we de hate meşandin. Hûn her roj li kolana bûn. Demekê li ser rêka bûn, demekê bi destê xwe xendek dagirtin, demekê çekdane destê xwe ketin çepera, demek hate wî mal bi mal geriyan rêxistin kirin, dem hat şev û rojê xwe di nava ji ser vî çeperê bazdane çepera dinê û we gelek lehengên mezin ve tilîliyê xwe ve şehîdê xwe oxir kirin ve ewladê xwe bi serbilindayî ve wana wekî şehadetê wan ve pêşwazî kirin. Ev rûmejinê avakirina jiyana azad e. Bi vî şiarî konferansekî pir girîng û bi nirx hat eldarxistin. Me dît kî ji 41 welata zêdey bi sedan zêdey 800 jinî ku têde beşdar bû û yê ku ji derva jî beşdar bûn bi yek helwestekî, bi yek fikrekî, bi yek rihekî, bi yek nêrandinekî li ser pirsgirêkê ê cins
سرپرسگریکی جواکی سرپرسگریکی ولات آخه اکولوژیک دردور همی سکنین جن جاره کدن جوهر خوی هبونه دانی ارته اولسر راوستیا وکی بشتروانا و کنفرانسا لبرلین جی فرماندار یکینین جنین شنگاله یجشه کو بخواجی جدست داعش اونزانن هاتبو رزگار کرن و حتی ایروجی گلک او فیلمی کو هاتیه چیکرن و خلاطه گرتنه بشتروانه که و کنفرانسی بو از باور دکم واجی تماشا کریه دما ناوی حوال هاتا گوتن دایکا سترکی چاوی خواه نگرتن ابجی دده دیار کرن کی ایدی ایشه جنه ازیدی نه تنه بجنه ازیدی راسینور داره ایدی پرسگریکا آزادیه نه تنه پرسگریکا وه ایدی پرسگریکا یا هری اساسی توایی جن وکی جنس لکو داره دبه برابه دبه تکوشینا خواه مزن بکه دبه کی دجیه خواه ده دوار خواه ده خاکا خواه دکانه به تیده سروی خاکی پرگالا خواه آخوا سریه ریخستنا خواه آخوا سر و پاراستنا خواه آجوهری پیش بخینه ایرو اف هاتیه دیار کرنو و هاتیه اثبات کرن حتی نکی یک جنک هبه دبی و تکوشینه بدومینه ایکو بونه سبونه تی و قر کرنه دبی دادگه ناو دولتی ده اوانا بین دادگه کرن ای شنگال فروتن ای شنگال رویان حتی نکی نه دادگه کرن دبی که اف تکوشینا به دوام کرن و هری داویجی نهلن جاره کدن سر شنگال او سرور ببن بوای آوایی از جاره کدن و کنگراوی پیروز و کنگرا بواته در روزی که پیروز دکو رزگار کرنا شنگاله و قیرینا جنین شنگاله کو به آزادی هات تاجیدات کرن از کنگرا و سلاف دکم از باورم و بریاره گلکی گرینگ و دیروکی و بگره از جنها و بیرو باوری خوش بوید مدیار کرن دملی پرورده ده بگره حتی تندرستی ج دیسا همی ملین بریارن پویست جبو جواکی و خواب بریاره دیروکی بگینه ال بیرو باوری خود مدیار کرن وکی ده خدمتکاره کی ده خطر بر آپو ده آوه تکوشینه تشتی بکه به سر پشتامجی هم وکه تفگر کو امی جاره کدن نهلن جن ازیدی جواکا ازیدی او قرکرنارا روب بمینه تشتاب که به سر ملیمه چوامه بره کریه ایرو دکن امی سبیجی بکن و از جاره کدن و حمیا سلاف دکم و پیروز دکم اد بیجم بجی تفگرا خطا آزادیا تفگرا جنین ازید خان بجی خسریا دموکراتیک آشنگاله بجی سروکا پو شهید نامرن بجی کنگراوه آد خطا آزادیه ده